Bw'omuguzi. Biamana na ndo mwancho mulirero Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusingwe gena no gendera tukwego kikima asoko bwatimiro birionsi yegetasenie kega cyaragire cinsa ikomi cyabona mugoroba cinga kingo kwariganya SMS amaya erionko manyumuna narayana kwariganirie asenchera ereyo wengendera tunyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyora wetra Ndizi TV News boygo ase website ito naboko ya somo wetra www.ndizitv.net erio togendre sanga sobwamo. Eritriane Evelino Sero uriokoine kia chipicha niriogi cha wikera senche ya bene nigakuro kwa Sara Mumanyi kwariganio beko gusanga na inche goika omwerio amaye chinsa ikomia senchera yo bwenge toko ya chagakuro ase kaunti ya Kisii awase abamenyi bebunke agosaba menyi be ward ya Masimba iyo gotoka sebunge ya Nyari bari masaba babere bakwenyorera cheki y'basari iyo babere bakoganyerera ase egeka no murobero bagokorawa no mugavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati uyononya nabo bagakoria eira yogo chewekirania amagendero au ase wodi yogati yabo obwagachi bwechpara egatia yande amanke nigo chinga kiechpoigo arati abagakogania egati yabarai kwena kiabuna batwalire obomo asenchire yamo yokubakonya gokora emirimo ase obwororo nabarai au baikirana iro kwena kimurobero yogati yabo mo MCB wodi ya Masimba Boss Mairura omo MCB wodi ya Gesusu Antonio Nkundi uliobe wodi ya Ichuni Wycliffe Siocha apito tachwe wodi ya Monyerero egati ya Bandabanki itangani taitensa ba mabera mutu abere echeki kanganka dikyarwe nonyekanga tukokyeri bitwa enkotirwa alamis kanga na alamis ntu achirwete lakini ntegetemba saba mabera mutu abere ekiagera nchia nyorwa aiga before ndara kwa na nindoche abaheshimiwa I want to recognize you Mheshimiwa Boaz mwe AMCA Nwara very good aya oyo kumubwati ya mwaka gesuka noyo koruga oyo kumubwati no mheshimiwa mchumi sana oyo no mheshimiwa Enyororo chairman ya budget for so long abantu aminto ntegetemba tebi lero inachagaiga ko make sure mbasere no sera kuonde nomoko sera wenchara kwa abana bagenda ralia school teiwana ine na ntegetemba tebi onye nenjara yenda mumane ngora sera to lakini lero munganjira to sera abana obugo bagenda ralia school chairman ole deputy discreet nibatana twara oboisaransa nabagaka nabangina kubikinyomba isano isatu chons chia Masimba mwagambire amangana alimonsi ayande alitwa kitegeka public participation ngonya ndigere linde
Chingaki aba menyi korwa chinsemo au bagendrete wakwa n'umuchando bwembura ne kubwatkana ne toigo yabire kwira amagima y'abantu na gutika bande batabwati obomenyo nigo ritkorera umurai bwense omokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua aseri bagari ayo murai bwense Dr. William Samoei Ruto abakawikirana access kuri yoboroso ya Valley Bridge ya asensemo ya Kimaiko ebunke ya Mathare imeye county ya Nairobi ero kubwatka obokonyo cyase cyamate cyabere ciwakwa n'umuchando yo uko nakingakiye cyo Gachagua nigabaga korwa engora sibali ababere bawakwa n'umuchando yo na koine kebune serikali yabekire emeroberio emekirano iyo korwania umuchando na gokonya bali bagendrete wakwa nigo mana bakagukwanere gori yo kwigorwa which school gochakari tkoria ankyo asakiria enekia na nigo bawo cyababekire emerobere emekirano yo koine kebuna chiskuru echo cyabere cikwigorwa cyonsi nabo igo aborokiwa gwikirana ase chiskuru na kugendera n'emiroberio yabo ya masomo nigo nonya na babaga goteba buna obokonyi mbochikubwato kwa ase chinsemo chonsi echo cyabeire ciwakwa n'umuchando yu namo no kubolia bakenya kwenekia buna nkwerenda bale gose wetanga kurwase amakongwa yo akoretwa nembure nyinge genderete gutwa. Munajua lazima tufungue mashule yetu ndio watoto wetu waweze kusoma. Kwa hivyo tumekubaliana wale wote ambaye wako kwa mashule tutakuwa tukiwauliza kwa heshima, tutawasaidia, relocate hawa pahali kwingine ndio shule zetu siweze kufunguliwa. Na hapa katika Nairobi tutakuwa na kambi 3. Moja ni pale Masinde Muliro grounds, kuna wale ambaye tutaseto hapo, tutasaidiana na hao partners wetu na Red Cross na serikali tuhakikishe ya kwamba wamekaa vizuri. Pia pale kwa Mavoko Assistant Chiefs Camp tutakuwa pia hapo na kambi ingine. Pia tutakuwa na kambi ya 3 tutaamua leo saa 8 upande ya Kasarani ndio tuweze kuweka watu wetu kwa ile njia sawa sawa. Ningetaka kuomba, tumeambiwa na wale watu wa kutabiri hali ya hewa, leo kutakuwa na mvua kali zaidi na kesho kutakuwa na mvua kali zaidi, na ningetaka kuomba Wakenya wale wote wako karibu na maji, wako karibu na mto, tafadhali tunaomba nyinyi muweze kuondoka bila kushurutishwa na mtu yeyote, mkuje pahali mtapata usaidizi. Pia nichukue nafasi hii niulize Wakenya, tafadhali watu wangu wa Kenya, watu wetu tunawapenda, tunauliza nyinyi kwa heshima pia nyinyi ase chingakie choni gabara yabo baikirana kwenekia okubwato kwa kwobo konyo bwo gatiabo mu women representative we county ya Nairobi Esther Passaris nabo igor Rebecca Miano oyore mu waziri o EAC Assault nabo igor regional development baba wakangambya monogo cyase ege tambukire kyoni go baganya abamenyi bechinseme cyo gutwara omurembe nabo yokuboria serikali kogendera kubwato ka obokonyi bunga bunabo asichinsomo chonsi echo abantu bagendera kuchandika na amani ili tuweze kuenda mbele pamoja. Nashukuru serikali yetu kwa sababu imekuwa mstari ya kwanza kuhakikisha mapartners wote ambao tuko nao ambao wamekufika leo watusaidie. So mimi nataka kusema asante sana kwa kufika hapa na kuona mwenyewe vile watu wako. Mimi nataka nikushukuru Mheshimiwa Naibu Rais kwa kufika hapa Mathare. Mimi nilikuwa Tanzania wakati hai janga ilitendeka na nilijionea kwa macho vile watu wetu walitaabika. Mheshimiwa Naibu Rais, umetembea na sisi wakati wa El Nino na saa hii unatembea pamoja na sisi. Tunataka tukushukuru pamoja na Rais kwa kujitolea na kuja hapa ili usaidie hao ndugu zetu walioathirika. Mheshimiwa Naibu Rais, mkiwa na Rais, mumenipea kazi ya kuhakikisha yule atakayeathiriwa katika nchi yetu ya Kenya tumeweza kumsaidia na misaada. Na mimi nataka nikushukuru kwa sababu umeweza kutuunganisha sisi wote pamoja na hao washikadau wa mambo ya maendeleo. Na leo tumekuja hapa, wewe Mheshimiwa Naibu Rais umeweza kulete mchango wako mkiwa na Rais ambao utasaidia hao ndugu zetu.
Tugotigana ni nayo nigo ababwatani korwase kiama kia Amani National Congress babere bagutuguterare chinguma bunanige kiame kyo gego chiako buneka na babwatani abwe wesona ni asebya mabinde hebyo bire ase obomo bwa Kenya kwanza kokwane meye county ya Kwale nigo murikyo munene bwe kiame kyo omboko milemba abereka watayona nigo bago chiako moko boko muraibense Dr. William Samuel Ruto ase obochori obonene bwo mwaka w'ikibibere na meronko ebere na isano na ibere ekero barigetie komochora murwanirira bwekero gokyo burayo bonene bwenze asomwaka w'ikibibere meronko etatu na ibere aya ne kinga kiboigo bagenderete kweroberia bosio bwo bochori bwa mashinani obubrobere gokorekana umutinyo gatano narimo omwaka oyoiga mwaka wa 2027 wafuasi wote wa ANC na viongozi wao wote wanaunga Mheshimiwa William Ruto mkono. Sawa sawa. Na unajua mwanaume anaenda kuchukua hiki kitu. Kitu ya kwanza ni kwamba chama cha ANC hakitafungwa. Kitu ya pili ni kwamba tunataka grassroots recruitment. Kitu ya tatu ni kwamba tunaenda kuitisha election. Na nigo bano abari mimense ya Kenya barachie gokonyeka kubwatikana nugo siro korabe gokorwe wane benki enene yense gose World Bank ase amurobero rachie gokorekana ase chi county emeronko enena isano ne mimense ya Kenya ukwana nigo muwaziri w'oburemi Midika Linturi abeire gagotana n'umurobero yo nigo rachie kwenekia muremi ondeta iyo ogotiwe iskono ne chinsemo cha mashinani asikire boigo aborie abaremi gotumeka bagerio na gokinya kosewe sona nya samangano boremi erio gokinya oboremi na begoregesa emergency ya Kenya. Collaboration of the World Bank with the national and county governments is commendable and is making the sector more productive and resilient. This collaboration enabled the rollout of the National Farmer Registration Exercise, which brought 6.4 million geo-tagged farmers to the big data platform. This initiative will promote data-driven decision-making processes and proper targeting of sector interventions. I encourage you to take advantage of this rich data platform to link up with business providers for productive engagement with farmers. This will enrich the delivery of advisory services and strengthen linkages to input and produce markets as well as financial services. Initiative. We're looking at the current challenges of the farmers and also looking at the challenges of reaching for the service providers to reach the farmers. We came out with this initiative called Agripreneurs. Agripreneurs are these young people from within the wards who we select based on their enterprising nature, and we put them through a structured incubation program, and we call it Leadership Academy. So we pick up the leadership skills, we help nurture the leadership skills, we equip them with a portable digital kit where we have all the good practices. Humenya kirogo wekiombe ya Kenya Plants Inspectorate gose KEPHIS Joseph Weruaki niga mwegereiro mwaziri w'oburemi Midika Linturi ase engana erengete kumurusia abisi askeria kumochiwa kubwatikana nobokorerio bobe ase abisiaye kurengana na Eruaki umuswado yobetu goikiwa bosio bwe bunge no mubunge obumula Jack Kwamboka nigo ebwatanirie na mangana yesegi ya gesiasa nigaganire chinga kinyororo kwena no chiase serikali erio gokora obotuki oboikeranu korengana noko bwato kwa moyo atari amayase abaremi asoroboti rorach ko bwato kwa erio komanya ngayo mwaziri ibobere Midika Linturi abwenerete kobera. Kama ni ukweli wangeongojea kwa sababu kuna uchunguzi unaendelea. Vitengo tofauti vya serikali vinaendelea kufanya uchunguzi. Mbunge yenyewe, kamati za mbunge hata bado hawajaandika report. Kamati ya Senate, mbunge ya Senate pia bado hata hawajamaliza report. Sasa hii mbunge kurukia hata wakati kuna process inaendelea ya mbunge kusema wanapeleka mswada ya kumtoa katika hiyo kiti yake ya waziri wa kilimo, hiyo inaonyesha hiyo ni
Egati ya barai bage siasa ni gobaganiria abakenya na baiga barai kwenekia omorembe chinga guse anene bosibo bochoryo bonene bumaka w'ikibibere na 2025 egati ya barai yabwo anene kurwase orogongo rwa Western bakora wano monogeri bwe bunkenene Moses Masika Wetangula ni gobaterena ekitari chinga kiya siasa etari no mochoko korene chinga ki achogo ikirania amagendro aliaganeirie ase abakenya ne chinga kiboigo abarai bons bali bachorera sebirogo au baboriwe gutumeka ali bageri gana gokorera abananchi ali yabwenerete korengana nekirenga kere babete bagochorerwa na mono kwenekia amaskani ase abamwe abona bigasa abananchi chinga kichonsi bare ase sebirogo byoburai. I have no time for parochial politics. I have no time for cheap politics. And I have no time to engage in spatting with anybody or talking at anybody. We are involved and engaged and determined to transform our country, assisting the president of our country. Ni mara ya kwanza katika historia ya Kenya ya kwamba wabunge kutoka Western kabila zote tunatembea pamoja. Na nia yetu ni nzuri. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba wacha hata Mungu atuonekanie hata sisi tuweze kutawala Kenya. Na kama viongozi tukipewa nafasi, tuitumie hiyo nafasi kwa njia nzuri. Tutumie nafasi hii kubadilisha maisha ya wananchi wetu. Na pia tunapopewa uongozi tuwe Mwanchi umulgereri bono ayonega tiari na kwariganiretie asemesema yaye chinsa ikomya senchera ere eyobwenge kurende na mangeto genderete kwariganiria kurwa semesema yayo rachkonyora asenchera ere yobwekiranuge kuraga enseyemo na boigo chinsa isato unarabega koreto sore nere Vincent Onyancha seritkoria lero nigo kumutenera Josephat Amisi oyo kerokende otaiwetwiya na tanyareti wekirana aseritkoria lero umuntu mwanchi umulgereri ngo kwarigania obego kugendera kubwati miroberi yonsi ya Ndizi TV chinga kichonsi asensemo ya Facebook otonyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyarwetera Ndizi TV News boigo ase website yeto na bago tonyarwetera www.ndizitv.net elio togendere gusanga asobwa mwere tariane Evelyn Osero Sara Mumanyinero ne kyachibicha nero gichawe kera sentra ya bene twaro bulgereri borobu ya semiroberi kubwatya na boigo emagoroba erento erero.